Yes, nk'ibisanzwe tugarutse muri update z'amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuguhe ikaze rero muri aya makuru yo kuri kino gicamunsi cyo kuri tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka rero w'ibihumbi 2026. Tugarutse rero muri update n'amakuru arimo aragarukwaho cyane muri kano kanya mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma nyuma y'uko igisuda cya M23 gikomeje kugenda kigabwaho ibitero bya hato na hato kubawaza FDL Maimanya turani n'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi ituruka hano muri Parike Nationale de Virunga. Hari amakuru rero ari kwemeza ko abasoda b'igisuda cya M23 bakoze ikintu kidasanzwe muri uyu mujyi wa Goma. Birumvikana ni mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, kubawaza bivugwa ko bari bagavyemo igitero. Kugeza ubu ngubu rero amakuru akomeje kugenda yemeza ko hari abawaza baje kuza kuba bafatwa, mu by'ukuri bafashwa ari bazima. Ese baba bafashwe mu buhe buryo? Ese baba bafatanwe n'intwaro bari bafite? Ese byagenze bite kugira ngo aba basoda ba M23 baze kuza kuba bafata aba basoda? Bimeze bite? Tugiye kuza rero kubirebera hamwe muri aya makuru. Mu by'ukuri hari ikintu gikomeye cyane, mu by'ukuri gikomeje kugenda kivugisha abantu benshi cyane, kibereye hano mu nkengero z'umujyi wa Goma, ndetse ari nacyo kintu gitumye abasoda ba M23 baza kuza kuba bafata aba basoda b'igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ku ruhande rw'abawaza. Ibi byose rero tugiye kuba twabiramburira hamwe muri aya makuru. Ariko nanone nubwo bivugwa ko abasoda b'igisuda cya M23 bamaze kuza kuba bafata aba basoda babawaza hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, neza mu marembo y'umujyi wa Goma, biravugwa ko habanje kuza kuba habaho komba y'imirwano ikomeye cyane, ndetse binakomeje kugenda bivugwa ko abasoda b'igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamwe baje kuza kuba bacika, aribwo rero abandi baje kuza kuba bafatwa. Ibi rero nibikomeje kugenda bigarukaho, ndetse n'amakuru turi kugenda duhabwa n'imboni zacu z'abanyamakuru bakomeje kugenda bakurikirana hafi by'imirwano ikomeje kugenda n'ubundi huza igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisoda cya M23. Ibi byose rero tujye kuza kubirebera hamwe, ariko turi buze kuza kugarukira hano muri uyu mujyi wa Goma. Gusa turaza no kugera muri teritwari ya Walikale. Ku munsi w'ejo hashize nibwo twabagezagaho amakuru yemezaga ko igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakoresheje drone z'ubutasi ziragenda zitata hano mu kirere cyo muri teritwari ya Walikale. Ariko ibi ngibi ntabwo byigeze bimenyekana ku ruhande rw'igisuda cya M23, kuko bo baje gutungurwa nuko bahise bari kurirwaho urufa rw'ibiturika biremereye, ndetse binakomeje kugenda bivugwa ko abenshi bahise bahunga berekeza muri Nyiragongo. Aha muri Nyiragongo naho rero amakuru ari kugenda agarukaho nuko igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibasanzeyo muri aya masaha. Biravugwa ko igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho kije kuza kuba cyahagaba ibitero. Ariko ku munsi w'ejo hashize hano muri teritwari ya Walikale, nyuma y'uko izi drone zigeze mu 8 zose zari kuri urufa rw'ibiturika biremere n'ubundi ku basoda ba M23, biravugwa ko n'ubundi abasoda b'igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari baregetse, bari hafi aho ngaho. Hanyuma biza kurangira bakimara kubona ko abasoda ba M23 bahunze bava hano muri aya mashyamba ya Walikale. Birumvikana bahise bahakaba, kugeza ubu ngubu hakaba hafitwe n'igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone ku ruhande rw'umutwe wa M23 nabo bakaba bakomeje kugenda bakubita agatoki ku kandi, bavuga bati ntabwo Walikale mwayifata, ntabwo bishoboka, n'ubundi muri buze kuza kuyiva. Murumva ko n'ubundi isaha ku saha igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gishobora kuza kuba cyahura n'uruva gusenya n'ubundi, ubwo abasoda b'igisuda cya M23 bari buze kuza kuba bafashe umwanzuro wo kuza kuba bagaba igitero hano muri teritwari ya Walikale, kugira ngo bakuremo izi ngabo cyangwa se aba basoda b'igisuda cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere yo kugira rero tugaruke ku yandi makuru ari kugenda agarukwaho mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi dukomeje kugenda tuberamo imirwano, reka tugusabe nyaboneka niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nicyo dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere amakuru yacu ujye uyakurikirana 5 kuri 5. Turagusaba rero kubikora kugira ngo twiyungeho ube umwe muri twe, ubundi nicyo dushyira amakuru ujye yabona uri mu ba mbere.
Reka rero twanzike amakuru tuyanzikira hano muri uyu mujyi wa Goma. Ni ikintu gikomeye cyane kibaye, bivugwa ko abasoda b'igisuda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abawazalendo baje kuza kuba rero bafashwe n'igisoda cya M23. Amakuru rero akaba yemeza ko abasoda b'igisuda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'abawaza bari bagabye igitero hano muri izi nkengero z'umujyi wa Goma, hanyuma ubwo binjiraga mu marembo neza ya Goma bahuriye n'uruva gusenya kuko amakuru dufite nuko igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagerageje kurekura ibiturika biremera, ariko birangira bamwe muri bo mu by'ukuri bafashwa ari bazima, abandi bivugwa ko baje kuza kuba basubira inyuma, basubira muri Parike Nationale du Virunga. Abaje kuza kuba rero bafatwa biravugwa ko ngo nabari bamaze kwinjira imbere mu mujyi wa Goma, aho rero ngo bari batangiye kugenda bajya gusahura cyangwa se bajya gufata bimwe mu bicuruzwa cyangwa se mu madepo y'abaturage, bajya gufatamo ibyo kurya. Uko byagenda kose rero urumva ko n'inzara irimo irabakura hano muri iyi Parike Nationale du Virunga kuza kugaba ibitero. Ariko nanone ibi ngibi rero nubwo bigaragaza ko ari nk'inzara ishobora kuza kuba iri kubakura hano muri Parike Nationale du Virunga, ntabwo ibi byafatwa ihame ku ruhande rw'igisoda cya M23, kuko n'ubundi isaha ku isaha iki gisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kubifata ntego bavuga bati baba baje gushaka ibyo kurya bikarangira noneho baje ari igitero simusiga, ndetse gishobora kuza kuba cyakwinjira muri uyu mujyi wa Goma bikarangira mu mujyi wa Goma bije kuza kuba byadogera. Urumva ko ni ikintu ku ruhande rw'igisoda cya M23 bagomba kuza kwigaho neza mu rwego rwo kwirinda ko igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjirana hano muri uyu mujyi wa Goma. Gusa amakuru ari kugenda agarukwaho nuko igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwe mu basoda bacyo bakimara kubona ko hari bagenzi babo bafashwe bahise basubira inyuma ikitaraganya, barongera basubizwa cyangwa se basubira hano muri iyi Parike Nationale du Virunga. Gusa isaha ku isaha n'ubundi ushobora kujya kumva bagabye n'ubundi gitero mu rwego kugira ngo bajye kuba batabara bagenzi babo baje kuza kuba bafatirwa hano ku kibuga cy'imirwano, by'umwihariko bakaba bafitwe n'igisoda cya M23. Reka rero twerekeze ku basoda b'igisuda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya barimo barakontorora teritwari ya Walikale, ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo hashize bivugwa ko hari drones z'igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaje kuza kuba zari kuri rufa rw'ibiturika hano muri teritwari ya Walikale. Hanyuma abasoda b'igisuda cya M23 bamwe bivugwa ko bahungira muri Nyiragongo. Iyi Nyiragongo rero nayo biravugwa ko magingo aya ngaya yaje kuza kuba yakwatakwa. Urumva ko ku ruhande rw'igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo baravundira mu mavi, barimo baragerageza kugotera impande zombi. Ariyo mpamvu rero baje gusanga bano basoda b'igisuda cya M23 bari baje kuza kuba bahungiranaho, bikavuga ko rero baje kuza kuba babagabaho ibitero. Nguko rero uko bihagaze kugeza ubu ngubu, igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikaba gikomeje kugenda kihagararaho muri make, gikomeje kugenda gihagarara neza imbere ku mirongo y'urugamba. Ariko nanone no ku ruhande rw'igisoda cya M23 nabwo ntabwo ari agafuka imvugwa nimwe, nabwo biravugwa ko magingo aya ngaya bakomeje kugenda bagaragaza ko bakeneye kuba bahabwa n'ubundi burenganzira bwabo hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu rero imirwano iri kumvikana muri kano gace abasoda b'igisuda cya M23 bahungiyemo, ariko bivugwa ko igisoda cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo cyaje kuza kuba cyabataka, ariko nacyo kimerewe nabi. Biravuga ko kiri kugenda cyatakariza abasoda benshi cyane. Reka rero tugusabe kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nijye dushyira amakuru notification ujye uzibona mu bambere makuru yacu ugiye kurikirana 5 kuri 5. Kora share cyangwa se partage byibuze y'amakuru yasangiza abantu 2 cyangwa 3. Uraba duteye inkuru ikomeye cyane, abo tweretse ko ubana natwe 5 kwa 5 ko tuzajya dushyira amakuru uzajya uyabonera mu bambere. Inkuru zacu uzajya uzikurikirana 5 kuri 5. Reka dufate umwanya rero tugushimire kubwitange wagize
ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru uko atangiye kugerageza ku musozo ni by'agaciro gakomeye cyane, uri uw'ingenzi kuri twe. Niyo mpamvu natwe dufashe umwanya kugira ngo tugushimire by'umwihariko kuba wigomwe umwanya wawe ukawuduha, ukabana natwe kuva ku ntangiriro z'aya makuru kugira ageze ku musozo, ni iby'agaciro gakomeye cyane, uri uw'ingenzi kuri twe. Ndetse tunagushishikariza gukanda kuri sabone cyangwa subscribe niba utarabikora, kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibonera mu ba mbere, amakuru yacu ugiye akurikirana 5 kuri 5. Turagusaba rero gukora share cyangwa se partage byibuze aya makuru ukayasangiza abantu 2 cyangwa 3, turaguduteye nk'ukomeye cyane. Burya ibi byose bidutera motivation yo gukora cyane, tukajya tugushakira updates z'amakuru yose acukumburanwe ubushobozi ndetse n'ubuhanga. Nibyo ngibyo, reka rero tugushimira ku bwitange wagize. Ciao ciao, bye bye, amakuru naka agaruka, asitra vista.